Kuma mwaka yo 2022 kaunti ya Meru itura siasene aratungere batikuona na ritho koritho na witi na mbere bukilita kirimatura ndene ya kaunti u munini wa gavana Mutuma Ntwethinkia nibethite batikuona na gavana Kawira Mwangaza Mutuma aitariire kwithira Kenya maru ni thirikari ira ariwe wengo mwene na MCA ba kaunti ya Meru bakire mukuritanira ngui na gavana Kawira Mwangaza na Mwangaza ibikilukiria budget ira bakuwa no yatetheria witi na mbere kiri ward chio kiri mwaka yo 2024-2025 nyuma ya rukuru kwara makinya kiri bunge na kinya kiri president na senator wa Meru nende ya kude ubanchuri ncheke ne bayukitie Italia era kwarania na rais kendo chwira ntaira thiri ndene ya kaunti ya Meru na witi na mbere kwithira bukioneka ndene ya kaunti u kumania na musema no yabwethigite kiumbe kithiru nteresi sagana tugetha tugaranthe tukuborwa na mutongeria ana mukano kwa baraba ingine ya bunge ya kaunti ya Meru Jimucho Inorane MCA wa Adwana na director kiri Jomo Kenyatta Foundation Mheshimiwa Mutuma Kalembe tukimurika ibyo ngwande ne account ya Meru bina thina ni utongere bwena thina kana ni siasa cia mwaka yo 2027 nyuma ya ntukwa Jumamosi atongerie kuria atongere ba Meru bareo Peter Munya Mutuma Ntwethinkia Kathuri Murungi na CS Mithe Kalentore ukarande na kureta mutongeria urokethira akitwe kangavana kiri account ya Meru mwaka ni yo 2027 ni siasa cia mwaka 2027 kana ni mpatho cia kisiasa kenda kwangaratania weti na brendero ario utendo kulukwanirwo wona chikinya thaa 20 na ndeka 20 nyuma ya nteto cia weru themo yana tukudura netekire nteto cia weru utukoborware Mubunge wa Bumula Jack Wamboka kuri Rais Ruto kubuta CS Lintore ngwe mbere batamwe belietene no tunoduranitie saini cio mwingata abunge bembe otumiri otiru kumusemo niyo mira na Rais Ruto yurabi wa banki kubwethika ntuko ya royo kire arwe siasa turolelia rwendo ro swira ntaira ngwataniro ndene ya kaunti ya Meru nyuma ya kuchanio cia tongere witana mbere kwara ma kaunti u twakuretera gichunchike muthia kiro noro mwanya makaya ya Ichomoro reteri ni muthuri Mwaletwa mathithio ni Purity Richard Nanbitawa Mutembe Edward Ubunge wa Bumula Jack Wamboka wete kwikinya atete kamore twitite bakethira boy kwingata minister Warimi na Deithia Mithe Kalentore akiari Wamboka awete mwankane ndi nothraniti saini ya nare komirio cia bunge ba Kenya Kwanza na ba Meru kulingana na watho kenda kwingata CS uyo nkuluki no reite Rais William Ruto abelie Mithe ketine mbere ya bunge baba mwingata no mucokeria nthao kiri itikiu kaiteneka etitana mbere kurumero ne mantu igie boleo ya mungwana irore gana rimwe 10 kumakire bunge na ndibyo thuranitwe na bianenkaniro biri amwe na musona jo endekithirira kumwita ministeri meja ndiro ne Kenya Mithe Kalentore gitene mwene musona jojo rane bunge kuma rotero Bumula bwana Jack Wamboka akerera ndikibante tunogite na dirite kubangana nteto shonde na nande naramubira jore kiri abangane ba bunge Pedro bagekira nteto je kirionda pepa. We are looking at latest Tuesday, Wednesday next week. We should be done with one Mithe Kalentore. We are also asking the President, William Ruto. Agriculture is the backbone of the economy of this country. You are putting so much effort in the agriculture sector. Please don't allow one rogue minister to disrupt that which you are doing for this nation. Bwana Rais, tunakusaidia wewe. Na kama bunge tunataka kumuomba Linturi Mithika ajibandue kabla tujambandua, kwa sababu iwapo uchunguzi wa kina itafanyika haiwezi fanyika kama yeye yako pale, na iwapo hana lolote la kufisha basi ni apeane njia uchunguzi ifanywe. Iwapo wale watamchunguza watapata kwamba hana hatia atarudi. Kibamwe bagishushigiye kinene kya bunge ba Kenya Kwanza barabe kirite musona jo kirore ija kwangerekana ubunge kumurotero mbere North Geoffrey Roko Gadonio Mushomba wa Githunguri na ubunge shiko bunge kia Aldai Merian Kitan
Aitha naku ama mubunge wa Mboka kwethirwa akiuga kuna bunge bakumarutero kaunti Emiro begirite kirore nteto jewe tugutikithanire list ire yandiki ni nyankuruki twaboria bonthe bakanite otoikirite kirore. Members who have signed are from across political divides. KK members have signed. Some members from Meru have signed. Ntira saina. Nakete ntira saina. Mtu athiurunka na maratasi yake akiura na mbunge bari. Akaguthacha iniri nunge tomba kumia na tomba kono. Ntumo babegirite saini. Na ndi no mote Meru wegirite saini. Onte kuthania ko Meru wenda kworwa mwenzake. Ko batwe kila Meru ndi no mote wegirite no twitwarakia. Bautu tukaria Meru bandu tukomba kwetha tukirungama na one of us. So kwetha ibo ibanga ibenele kwetha baibanga completely but bethe bakimenya mbunge loving ire umba kwetha kendele au inya bautu tuketha tu in that forefront. Minister Mithika Linturi emenerwa no tubafatarize nthuku nteto iria mwankira kagitene gaka agwatire tutifatarize nthuku enenkerwa arimi inkunia ngiri thatu ake kumakiri kampuni ya Kel Chemicals chale maitia. Sisi tuko na grounds enough za kumtimua Mithika Linturi. In the first place, Mithika Linturi was not fit even to hold office. Looking at the cases Mithika has had, some of which have not even been concluded up to now. Itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Mithika Linturi alileta motion ya kuimpeach Mheshimiwa Waiguru. Akachukua signatures za Wakenya, za wabunge. Lakini ilipofika akaweka kwa order paper, ilipofika siku ya kuweka motion, Mithika Linturi akaenda Naivasha kukula happy na kupewa pesa. Hiyo inaharibu heshima ya bunge. Mimi wanami wa Mboka tunamaliza na Mithika Linturi kwa bunge. Asishughulike kutuma watu wanatuma kwangu. Mimi sio mtu wa kununuliwa. Sisi tukutane kwa flow. Kamiti ya urimi ya bunge ni nyabunge Senate noshenderete kwithirwa cithunguna nteto ici bionere bionthe nabio kumakira kiama baba ingi biemorotere mdio NCPB amo na waziri Mithika Linturi. Mheshimiwa Mpuro Abore imukiamo kamiti ya bunge nene urimi. Na ukianza kulaumiwa usiseme ni community ya Meru inalaumiwa. Hapana, ni wewe na familia yako. Kwa sababu zile pesa zinakuja ama zile unapewa inaingia mfukoni mwako. Haingii ni mfukoni wa Tigania wala wa Imenti wala wa Gembe, ni kwa mfuko yako. Wewe Mpuro mtu Aburi, kama wewe umekula mali ya Watigania ama mali ya Wakenya, wewe na familia yako ndio mnafaa kulaumiwa, sio Meru mzima. Na usio kalia ya kwamba Meru napigwa. Hakuna Meru napigwa, wewe ndio mkora, ndio unafaa upigwe. Na mzee ameenda ameleta pesa bibi anunue unga na mafuta tukule chapati. Bibi aone si vizuri alete githeri. Utaraumu bibi ama utaraumu bwana? Utaraumu bibi ama utaraumu bwana? Kwa hivyo hapa hakuna lawama ya Mheshimiwa Mutunga mambo ya fertilizer gushi. Ndekithiria rewita minister kana mutongeri onthe gitine gukurukira kire bunge no mwanka musona jodorina saini 80 na inyankuruki kagitene ya kuringa kura mungana wa bunge 200 jodora kura gwita mtu na kire kwithira ikiathurana waziri Mithika Linturi kwithira kiendera ukatera giti kire kiro ofisi ya kilimo kana inde ithana kumireja gwitana kwithira kuna mecheza migegisia mara musona jo kwithira ile kiro na jodora kurukira mitaratara mwanya nene ke report ndo shoro TV mwali karoni bia kingi na ngine kile kimshuniro beta Mongera Boya Boniface abunge kumembe bawete musemno yurari jo kwariria mantuige mirantuko ya royo arune ya rais ni yoterete bakere bawete ruare ni bona ndena rais kaita kala kurura shebuge towers na dane ndebe kirere wirane ati akabantu kwingia kwariria mantuige kemerake abunge bane ndeba kuromba tongeria na kiamombera kwithira bakere na mwambo yumukendo otire kemerake ndikuona ntaira
abunge ba Igembe eliba mubungu wa Igembe gatigate Dan Kile, mubungu wa Igembe North Julius Letumu na mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi leo ni bani litagoterwa kwa musemano wa arimi ba Mera na Rais William Ruto muthenya wa Rome. Abunge baba baluga nyuma ya kuthia waraneria na Rais William Ruto muthenya wa mdekero rugoria bonyombe abunge Towers amujwa Nairobi. Rais William Ruto na rombete musemano jogoterwa mpaka ntuku ingi ile kanenkanirwa kima tuthiete. Abunge baba baluga Rais William Ruto nelithite kwina mauntu maumirite tagituka mutongoro wa jeshi Francis Ogola na jeshi bangi amuna mbura nene ile kondo tungata bwae bwakwe. Tunaomba radhi nonto ibukumya thirikari ciumia kithiru ikwari na mantu ya tokere na mantu ya yale already tare muno ya floods na mantu ya na mantu maingi de thirikari rira kiumia kiangarata na mibango mingi ya serikali ya kana thirikari ni umbawe tatambere kou muchemani yayo yarigirito kuthawiro tariki 26 karero huyu ateatika biashara wetu na ofisi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari Samoei Ruto yotomba kuthawiro kankwira biashara wetu betho bana ukiriria betho bana umuvumilivu na betho bana imani na thirikari ya mukathe Rais wa Jamhuri ya Kenya te kwenda wetu ka kwenda no kwao ni kuringana ali wiri mantu ya tokere tutena uwezo wo ya control kwa Rais na idishire na makamu we na go akabaudia time then next week kiumia gitu thithe batu ira ntugo yongwa na itokala Rais rugire twinde tu yao nombo twakikishira next week atwa ntugo leto atimana na noe na makamu we na mawaziri baba kuhusika kimantu tu nayo kenda tombotethwa but bautwe bora tombre kwitha tuke hapa tukaria members ba parliament kumembe itwire no monka tombe kwitha tuke rungama na mwananchi kumembe monka tukwira kamba kwitha etetheka so arimi bamira babati kwitha bakimenya otentu kwenyemwe tugomba kwitha tuke legea kimusimamo yora tu inajua na no monka kimera kike mira kiombe kwitha kikiona mbia na no monka kateos the middlemen barora be ao baraba ombete kwitha baichetha na mauria mira no monka thirikari ombe kwitha bari tarutao. Abunge baba ba Igembe ukagitaka ni baleganete na nteto ati kwina kimenyaniro kire arimi bala botara kuthi musemani oniojo meali ile lagweteto ni arimi bamwe kumantere ino ndirona oro antu ndebo mwe TV ne bakiwa ngantu ibeti barabeti te biashara bya mira ni makanga kakwenda kuwa biashara ya mira etanjiria na baraba kwaria muno biashara mira ni ara ukinyitara mishugu ikwara akuru pembe na kungi baita kwenda mira kinya Uganda Tanzania na ndii ku biashara mira etanjiria bangi kuona baiteti laene ukoona mtu andishi baba ina itoboni kila ututembera na batu ajumbe ture ndene ya mira kama harimi na kinya biashara na kinya ture atongeria tute kwenda activist kula anto batisi manto amira kinya kidogo batendia tundu maisha yo batara kinya mira batinye mira ni mbina na taita baiba sotu ya kia bakolo gite bete shughuli necho ingi kireni ki baba isiyo babwire kwanza tukumie tu siasa kidogo tuyo tulita njirene yetu yo kombwa mira industry once and for all mira ikiagwetha itonyero ke siasa na kwetha bautwe ibokuona rimwe tukithira tukiandu mantu yetu diplomatically tuyandu no ndu kwenda mira icoka arora ya cokete kara yari kaita karora yombre kwethe England na arora Netherlands amwe no gwa bunge baba ni barombete ngwataniro kire ikundi nkorani bia mera kenda kuthiria mpatho ile bakugaite baterie kagitakara Rais William Ruto ona niti wendi bagukiria mera kwa uka kwenda kwira antu betu thirikari ina goodwill mno president wetu wa jamhuri deputy president na viongozi vionde kinya wasiri wa agriculture bodo bana goodwill na mantu abira na bahatwi kungwira tukurita tutekurita na mushukumo yo muntu nore ku twirita ngwe ya community na antu betu begembe na Meru County na twina bahati dai twina goodwill ya thirikari twina rais ututhikiria twina makamu ututhikiria twina abunge baumite basically kimantu ni amira na bo yamenya na bo meathinirio ko tukarotethũka thai kire mira industry tutikorotethuka batu turatongoria ukubona tu batatu abegembe north central na south tuwatanirite oba maono mwe kurumwe ko tukwendenya batu na wana biashara ikundi bionthe biekuo yeka tofauti cio mwanya
twatanire kaita kao kaita karora tubati kwitha tukiandu kimira kiu na twi very careful no ntukubo tumba kwitha tukiandu kimira ki antu baketha bakia misinformed na bakanjiria kwitha inyabo bakinge negative information ka negative picture kuhusu kimira ki. Kulingana na bunge baba Igembe ni ati kiume tuthiite Rais William Ruto akaomba kwithirwa kibeleithia rila mucemanio jo wa guceweru kiri mathina mama mainyirite kimera kia mira ukethirwo kithithika kuma muji munene wa Nairobi bunge ni nene Beta Antony Rangi wa Kathenya. Minister wa urimi na ndeithia Mithika Linturi nekite karuna magavana kenda kubangania mantu igi kwa irithi urimi kiri matura. Linturi awite bekite karukina magavana kenda kumenya ucwira ntaira mathina era bakulukira kirukinyira murimi mataro likinya motungata ya thirikari maturene. Minister wa urimi na ndeithia Mithika Linturi narurite kiomano kia magavana kia kwariria mathina era bakulukira ukinyaniria urimi maturene. The agriculture is losing popularity with the youth and thus the need to adopt more attractive technologies and dissemination methods in the sector. We have a big number of unemployed graduates from universities and tertiary institutions with diverse skills. We need to engage this human capacity to innovatively and sustainably meet the extension gap. Akiari Mithika awite thirikari niritaniritie ukiria rwangira urimi kenda kuongela bekura na ukiri uchumi. We are told by our technical people that this thing is programmed. You can't change anything. It's cast in stone. And the challenge is, it appears in our budget. So when someone looks at our budget, there's a lot of money. Not only the equitable share, but these conditional grants. And the conditional grants are a big percentage of our budget. The common man looks at it and sees on a part of 12 billion. Maybe 2 billion of that or 3 billion is conditional grants, which are not really under your control. You can't really decide what to do with them. You're told these programs are cast in stone. Kumania na ntubo Mithika wote hapo kinende bwa agripreneur bukambiriro kiri kaunti 46 kenda kumbithia murimi ukinyaniria urimi bwa we maturene. You are aware that the agripreneur model has been innovatively adopted in the business sector using a performance-based remuneration system. This model has produced the best workers who continue to retool to meet the demands of the clients in the business world. The service providers in this case are motivated by results and the performance-based rewards. The agripreneur model will be rolled out in all 46 counties, aiming to onboard approximately 6,680 agripreneurs in 1,355 wards. This model adopts the saturation approach and is designed to ensure that no community member is left behind. Minister uyu nkuluki awite rwangiro urimi nirukulukira mathina kathumba untubura kwa thirikari kabatana na ndwangingi kenda ukiri urimi bo maturene. I therefore encourage county departments to collaborate to strengthen farmer organizations to maximize on economies of scale in the adoption of this model. I believe this workshop will review the proposed model and make recommendations on the best operationalization framework. Your views will therefore be very important to inform this important innovation in the delivery of extension services for the betterment of Kenya's agricultural sector. Kuma mwaka 2022 kaunti ya Meru itura nkuchanio nechio tongeria untubura ndebulete witi na mbere maturene bunge ya kaunti ya Meru ningatite ngavana Kawira Maitayele choka chune bunge ya Senate makarekara ya tumite rukuro siasa rukarama kinyankulukia teteka MCA na gavana oyo yakabubotiani munini wa gavana bationa na ritho kuritho na gavana munini wa waitarire kinyamara kiro kulukira kirithirikari riari untubune ndine butambe tikinyakira bunge ya Senate na CS Linturi untubura botumite nende akurubanjuru ncheke bakambiriria ikarona Rais Ruto kendo chwira ntaira ngwataniro ndene ya kaunti ya Meru. Phineas Imana nathura niteronoro kire siasa. Nyuma ya kithurano kia mwaka 2022 siasa ichionekanire kumamila na kuthira ndene ya kaunti ya Meru.
na kiregi kiongabana ngaukana ona idurano byombere utiwe nende wethirite wina nkanja kumani na mpumi na kukinya kutoneka egambari kwa koti jererie na gucokeria antu ba Meru bonde nkatho barabombite kutwa kanya kana kwa Gavana Kawira Mwangaza kanya kakubatongeria kumania nabu Gavana Kawira Mwangaza ethira kinyuitha kwa muma na ntukuwa kinyuitho muma atongeria ba Meru bare abunge bethira baimwe kaira wirani kurungamanwe na muwa tambarukire utongeria bokie. Tunakupatia support yote uko Centroimenti ni kwenu, tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye, na tumekubaliana tutapeleka Meru mbele tukiwa na wewe, kuwa na uhakika ya kwamba sisi tukiwa katika serikali kuu kule juu tuko tayari kufanya kazi na wewe. Mimi kama mbunge wa Igembe Central naahidi kukupa support yangu. Wirane bwa mwana bu butariere muno na mantu yethira yakioneka kuthangalana narembere rwaria rukwebelia tine Gavana Kawira Mwangaza rwethira rwika kwa mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru ni MCO wa Ndia Bogeta West Nwe DMK Kyogora rwaria rwanende rwethire kinya rwikuruka. The Assembly therefore resolves to impeach the Governor under Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act, and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly on the following grounds. Ario kinywa mbunge ya Senate mbunge huu iramono kiano muchokia Meru ringi na mulikibia ya Gavana wa kaunti huu. The matter of impeachment of the Governor of Meru, that matter is now put to rest. Ingocokeria mwathani nkatho nuntu bwa kuombana na ingocokeria Senate nkatho nuntu bwa kurungamana uma na ngacokeria antu ba Meru nkatho bonthe bara bararomba pamwe beta fasting bangi beta makanisa ene kuromba. Nyuma yekiocokera mwambirione yo mwaka muthiru yo 2023 thiri na urumwe bironeka mbungene u arakinya MCS babethire bakiota na Iran na Gavana Kawira Mwangaza na utuma uchore bukatha antu betu ba Kenya ntukwena ru ntukwe nene ni ontu mantha twathie tuthirite kiumia kira kingi tukuthiria na tomba kuitikaniria. Na sisi kama bunge letu la Meru tumeambia gavana wetu kwamba sisi tuko tayari yale ambayo yote yanahitajika kufanywa na bunge. Maingi itwethira twina reserve gavana aketha ina reserve wenka mara tweta mechamanio iketha mechamanio tutweshimiana, lakini twitikanira na gavana kuma ruare bado tuketha twetane twiki ntu kimwe tumuikie na mashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona Meru iwita na mbere bubwega na gavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawa buranga gavana arawa maendeleo kabati kinya turua maendeleo nende thai kabati itogweretwe na arua nonto twina county assembly ya Meru tukurikia kugwatanira kiri mantu jara jonde tutira gwatanirite ala uchorebu kinya butariere ntuko yanona butirethira bwikinya muthia. Kawira nkwira wi murongo no ti bishop totona bishop ya ugwatwe na kenda kwagirithia no chukaniria thiri Meru rais arethira gika muchemanio ntere chana kuru na atongeria ba Meru ende bakiari nyuma ya muchemanio abunge ba uotiko ke batake thire kikiara kuicha yake baikundirwe na ukethia rais na kithira kwebubo umire ni aibwa kichethira ikioneka muchemanio ne yu ambuge goro ichai yake turetere kunywa State House na ukethia president na barea ba kumena na bamenanira no na watuika tweta kwanika tuga mbio kwanika ngu chietu chia rukogi kiri ageni igoro gutari na mantu ame kwaririe muno no turete twaringe tuma sana very unfortunate. It was very unfortunate. Twabuto ita ubatongoria bangi beta bakandeleverate na bitu kwenda niki lakini we made a bladder to display our differences.
ntuko inkanyumene rais munini wokia na atongeria nkabo bare bamiro bedra bakinya mambureni amaromba ntere chelare na unende ngabana kawira mwangaza edra kyatura kyode buru na wita atongeria bamwe bamiro makatero Kaunti haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Tunakuomba ufungue Meru siku ya leo, Mheshimiwa Rais. Na kuna watu hawajakubali governor ni mama. Kuna watu hawajakubali governor ni mama. Na bobo yaniana rwaria rungiro kumwebelietine rwarero ikiru mbere ni mutongeria urawaro baraba ingeka itene kau Evans Mawira Karia. At this juncture, honorable members, the ayes have it and the motion is passed. And the governor stands impeached by the county as the honorable members, and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Thank you. There otu yedira kilima Meru. Na kinyanyuma ya ruo kwithira rwi kinyambere ya mbunge ya seneta yabwithio bure buthitia umbere na bone kulikithia ngabana kawira mwangaza ya ngabana wa Meru. Tariki 3 mweri wa ina akuroba Njuri Nchekebe thira baika muchemanio na munini wa rais Njako Kenyeri kenda kweria kuria ntaira yochokeria thiri Meru endo ntobona ende mwankira nende butithirite bukioneka. Bamuthia ni buriku bamuthia ni atongeria ba Meru bari akuroba Njuri Ncheke na atongeria bangi bagisiasa kwithira baichemana kya na wika muchemanio na rais wa ndigura ya Kenya Ntere Chesagana endi muchemanio iyo teri kwithira yukioneka matunda yayo ni yariku aya kareka kirabangi bethirite nende bagietiraha nikona bubuongo pramanto ya kedra ya gita na mbere Meru kidra thire ikedra icho kaira kanani ate bubuongo amanto yakara. Phineas Imana, garu ya siasa kirendeto cheweru wa Phineas bono botu kadha tukimureko tukubura rekire mubango ya aro siasa ntaira ya thire ndene Meru ikoneka kanani nkindano ya siasa cia 2027 imuriki miaka 3 mbere ya kura cha mwaka yo 2027 niro retu getha tukere nyuma ya nteto chiwerothe makatone kanya kambere gakunoko eta kuraya nchokerete na nteto ingi. Rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho jwaku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yu. Absa, your story matters. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final. Critical moments. Go for one final time inside the final. The FA Cup final. Europa League Champions League final. Final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Tigani, ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuti atukangire mwere utebwa ndi mando mabija ateje ria na ndi kama Njoni antethia
John. Yes, Kevambi. Imbio kwa ng'ombe chaku nundu tiutendera bwana. Kuterera kwa ng'ombe ciakwa. Jo. Wachumbia Farmers Daily. Jo. Chumbeje. Ni utetheria ng'ombe ya iwanja wika mapema. Jo. Nedia riringe. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Uritomeka momegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Sirimbio. Sirimemwe. Imbakuta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakarigeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwira amulo kabuganga iyo ni kwera. Kuote kaigwa. Into bibio ndo kugera inanga bita munentetheke. Die ndukene chonde kento biandevia. Tauniyeje. Ndukene chonde. Nande into bionde bakuguna thieku bire ndukene chonde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Bateri mwene mecheni atongeria na Kristo basenderesa rije paration bakombo gwatogeni makethene jagwa kanyombe ba bateri ntuku ya kiumia eje. Ni ara mugeni wa giteo ni munini wa rais Rigathi Gachagua agwatio geni ni mubunge wa Centuriment Kirimango chine na atongeria bangi baba ingi. Igongona na misa rigatongero ni mukathe Sareza Zimugambi Bishop wa Diocese ya Meru Thainya Chiongwa. Turina kugwerua tugita antu bawendi bubwega atongoria banthiguru beja batuteithia kugwata ugeni munene wetu Deputy President Rigathi Gachagua urokeja gutwimbiria mambure jaja ja gwakira batiri nyomba na itukuromba antu beje na winge nuntu bwa kugwata munene wetu ugeni kiathone yake Murungu abutharime bukithuranira kwija buinthe ni bugwati ugeni. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. My body, where my body, my body. Ukipata baridi, nunua mabate. My body. Ukitaka usingizi, nunua mabate. My body, Rhino, ni Rhino, ni Rhino, mama. My body, Rhino, ni Rhino, ni Rhino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Bueno, tubeta nambere kurumbera nteto tiewero themwe. Ngwataniro ya kari barabara mamno midone neyo CFA nithirite na kaita gakomo nyuma ya thirikari ukulukira minista Warera Soipantu ya kurita mwerekera yantu kuingatwa midone mbere ya thirikari kurita mwerekera yo ari miboba ingine bachiritanirite kuandamite na into bingi bietomi kiriro kya ngwataniro ende ne thirikari wicokera na kubetikiro choka kirisho morobe mitho kenda bombo chondra mwate yo untu kuringa ma yotoro yonekete witia bunene kine chunchike muthia kironoro mwanya ureteri ni muthuri murioke.
nimekonaniria mithangiko iria arimbera bari botonya mitune mathina njira bakurukirite na mthenya na arua nikitunjike muthia hatutegera atongeria bagitauke bao kumania makaya jaria ikundi bia CFA kuma low payment na payment mbenajo ujo nikari mutethia MC wa municipality na kinyanwe wari mukarigiti wa CFA payment bwambere Caleb arambe kuga ginto kira kina thinaja na ukejuko no betikanitie beri batiri wa mbecha cia wikethwa chiku kwanda mungao na mpe na igwachi ndi timpempe na ndi ya beje bathithia ngugira bitire onde na ningugi njumu bamita all of a sudden uri bathiria kuthia contract yawe kutheria gichomoro no thirikari je ibenge ite over compensate. So on my part I feel that the community has been misused. The late channel itatumirwe na ndauga the late channel suran kuga antu babaringitwa bakerwa mimbi na ndi kwi mantu jatibu jabu kuthithia bagategera tabombo thia kenda barekebisha lakini andu tu ombi kuma na raumite Nairobi witia ndegene wija antu jawe ndegene ogategera antu jaona gikariu nyamwire ibushi lakini utona miti lakini ukeja ndi kuriro kona the reality ria kwa quit. But now when you observe everything we ndegene guru I think kau no tukoserete na ni antu betu bagirite late yao na ugabo kimantu jaja muto atongiria bara baingi betikaniria tua ya minister wa mitu no ipantu ya kuinga mitu ije litarire riega. Haikuwa mzuri kufunga msitu, lakini pia walikuwa wanasaidia serikali kuondoa lantana ikiwa hapo ni ngumu sana miti kumea. So wale walikuwa wanaenda kulima walikuwa wanaondoa lantana for free. Walikuwa wanalipisha na serikali haina pesa ya kulipa ya kuondoa lantana. Lantana ni kama hyacinth ile iko Lake Victoria. Hiyo hyacinth ikikava maji inamaliza yote. Hivyo lantana ikispread hakuna mti itaweza kumea, ni kama inakava na inaendanga haraka sana. So hawa watu wale walikuwa wakiingia kwa msitu kulima chakula walikuwa wakati wanamaliza kulima wanaondoa lantana. So walikuwa wakiprotect environment na serikali. Na rĩrĩa directive ile yaitirwo ni CS Soipan tuya ni ya gwatira antu bare ofungandi no ntu nabo ibari bakwanda irio byao na ndari mwitu na ndona bena mungao bandite na ikwasi na bagwita bero bagatonya mwitu ni bare mirora bagaita into byao no ntu area actually bandite na era ndariungire bandite mpempe I mean bandite mungao na ikwasi ni area akwiruire na nuko na area kira kino igicomoro no twintwera ukurukiro for a long time igicomoro betire batugutana bakura riu banda into byao na bakwanda irio byao bacokera banda kinya mituno tunya thai mitiriku. So ambuge itagarire ari na haraka no ntunaku no kumenya kwina conservative forest Omiru ni uri omburia a mimbi minister na bati kwale na conservative ura Omiru nikenda bambo kwewa report yongwa na ata CFA wiri mwitone na aba uthukie mwito kana aba kumiria miti mwitone na kwanda miti no ndatega ba mami bajuju aba kuingwa kithoka aba kuingwa ruire aba kuingwa monganda uterera rwatigania mwito jo na ntu ajo raitite kuthira bai twandite miti 15 billion ire kwirikana na twina marshal plan na itwandikanirite na forester twamenyora tukanda miti bibi atumantu betu bengwari wakaraje Kamiru itina kieneri wakaraje Kamiru yani itikaritu ri twatumate twengwa twajeka thirikari ya county kukurukira munini wa gavana Toithinkia auga ni babwiri nyabo kutonyera kuona antu baba kona kioto department ya public service na legal affairs itu kumere gategate ne kenda Ameru batekarire yakabate na kiene akoro barankuona bakirita agreement ciao bakirira bakiwa thirikari ne batethie baibwe kinya sauti ya thirikari ne kwaria nekenda kinya kethira ne competition ndene ya koti thirikari ya Meru ya county twina mawakili babaingi bomba kuyokia petitions yuchia antobeto siare mibauba bakuwa ne batunyi iro byao
na iba kuingwa ntere cia mithu kimakosa ni kenda baomba kwa represented tomba kuibwa kethira thirikari ra nene yomba kuba compensate na bugura ne basene tamiro Kadhuri Murungi kuma kiri PS Gitonga utikomenyekana kethira bokethwa bwikinyanira imbalite kinyana PS nonto ndeta kwa PS office ne wenda mwira na tantu baba kadi deriu atwabanga ntuku mumwe jujwe na tugeta no ground mwanka Meru totgiruke muito jujwa jwa kithoka jujwa apa na ro imenti twete kenyon tuliri na iringi chionde tutege orea muito yetu ikari the status ya mitu yetu na ireo ndamwirire no tukinya tugeta nara ruire weta mwanka nara Meru University irera yonde gicomoro kyujuriku ambira tugeta batege bonedro irieji no bae antukanya bateme batukutematira je no na barime nikenda bo na umana te PS Gitonga na buri kweja na kuthiorunga mito neti akiona ngogere ikundi bibe itaga ire tongere tuneso ipan minister waziri toma PS yoku mwana wetu uju wetu Gitonga uju mutume mwire arugure mwito antubetu bone uru mutume mwire arugure mwito antubetu bombe okethea kimera kiria mutume mwire arugure mwito ikende nyatwe mbecha chietu ira tuitire twagita nduterero forestry itikaurothere kwa yo itukutha tukathithia maandamano jatina bairi guku buto wa pana Meru bwana tigeni. Charity begins at home Gitonga. Charity does not begin in Nairobi, my friend. Utumbi kuja less than kilomita idha no kwa kuna Meru witho no kwa inga muito gwe kwa mbere na ogona ndo ethe atu eja twakuringa ringira mpiro tithite ngugenjaga my friend tugakwira tugu call out kwele this is print no rendi kuonania print ya kuna kuinga muito jwa kwenu and it will happen wa inga na mbuga ya kurubaba ne bonde but at the end of the day history will judge you from there tukambia kunjanje rau that they Gitonga ali PS o mito ile ngire ba mami beto mutone akwenda utunge tumboku akwenda kugonge tumbikuwa ni wathitheria mendo tiuga wejire o ae kuru mundu okurima wejiro inga muito indi kirija jonde nandi miaria mirunga mirio mito ndene ya Meru no Wellington Daka kuga baketha bakarania na ikundi bibi nikenda gwika mawatho jangi jara baketha bakithingata nikonania ati ikundi bibi piomba kuona weru kairi so kidogo hatukusimamisha tulizidisha kidogo postpone tulizia kwa muda kidogo ndio tufanye ile ndio mpango tuitengeneze ikuwe dhabiti kwa msitu wa Meru Meru Forestation na Lower Imende Forestation ile mnasema kizungu organization ndio ile tuwe na mkataba mzuri ya kufanya kazi ndio tuweze kuona wananchi wanafaidika kwa sababu ile muhimu kabisa ingine inasaidia ni mambo ya chakula food security lakini haisaidii kuumiza mazingira na sisi tunataka kutoa zile miti ambazo zisaidii kwa misitu sio miti actually ni kwekwe kama moja inaitwa Randana Kamara ingine inaitwa Mauritius Stone ingine inaitwa Giant Either ambazo hasina faida yoyote kwa msitu na kwa wananchi na kwa mazingira na ndio turudishe zile ziko na faida lakini ni mpango tu tunafanya wakati tunaendelea pamoja ndio mpango ukuwe mzuri na inaweza kuangaliwa vizuri na washikadau na serikali na kiuria kiria kinene nandi tukithirikiria no kethro akigwa kiriro na makaeje ikundi bibi wajeria mbuge undi party timu ye senator timu ye tongere twe manda indoro tumwitate ndorothi ibeje office nekwa na twakarandi guna twaraniria nabo muno na twegeragia ura twaba support muntu oweru uri aja muriuki yagonu iyo maburanko gitate nkuga twaraia uria antu betu baerie bakomba kurima mwitu na jojo baitethie na thirikari giteatia itetheke na mwitu yo giteatia jobwe lakini nditha hii mutu jura rutigirwe juri miri jwandirwa jwarimirwa jwatiganirwo u the wind yakura ngurukia muti by fund wind na ndugethiriria mwitu jakura kunde gukare ketho ya waste nonto chomorokira gachoka kairi na this time gachoka kina miruki kina rates kina everything yakura ngurukia nyamara guchokia mwitu jakairi mbio kichomoro mwitu na kairi so I feel that it is the high time we talk to each other na uninzi kwa CS or national government. I'm talking to our son Gitonga. We should reason with this. Na okethira thirikari ni kwenda twanda miti bilioni 15
pati ya kuanda miti bilioni 15 nirira miti iwe kimenyerawa na antu beto ba Meru korona vijana ibairutaniritie kuanda miti na kumimenyera, lakini neorera ekoro ya baraba kaanda miti ni kwethuri ba witikirua bakauria irio kuo nikenda tukianda miti tutigethire twina mpara forest ora we Meru na tubaraba gwitabo ngui babati kuriunga mwitu bakaberaja ekaije 10 andeni irio bikariojo burimeni andeni irio bikariojo na tuga supervise kenda miti akora bukebera so gwatwika conservatoire we Meru na gwita identify areas ira miti bati kwanda kinywe na bati gwithirwa na uwezo bakwandivise thirikari tweta mwitu na jo ankunga kwina sport irio iplane eka 15 eka 20 na tukaandaja na community irio ikomba gutetheka na miti yume no ntuiba go supervise na miti yakura bomba kwevera so mwire yo ntomburume wa pathatu ura ukumenyeka Simon Tuiti kuma nture ya Kithetu ura worokererie nire mawa lionekete iwererete rienere unyuma ya ntuko ithatu ikare nire ringi kirore ni kamando wa polisi Mo Abdasan akira kari bebeli Antoni no ntuko ino wati bonene. Dennis Mugendi aina ripoti. Gikundi kia kuruba kuonekana batonganiritie na rombi bekirite nguo rangi injeru na ingi isoretwe imitharaba bejite bakinaga na kuthithia mathithio jangi na gukinya eriene mucine maua kuthithia ontwire bwa kugera ugimbi na inso na mantu jangi kenda mwiri yonto murume uria araurire kuntu kwijiri ithiri na narwe iria ithatu jonekana na nyuma igita ritire imwe jonekana jogitia kuma rojene na muthiene jwerere iguru na gwitwo ni akari aria jomenyekene juli jo muthaka umwe agwitwa Simon Tuiti kuma Kithetu wa ukuru wa miaka 27 Kento kionto bibie bwatonga na njali bwa mami okoro bwa kukorungwa bekake kwena baba ona marere kuya bokari ndibita marere ya kuya ne kwenda bena irundu bibie ani bibie na nyuma ya mwiri kuonekana polisi gukinya kujwejera gikundi kia ekurubatene batonganirie kuma ntere iji cia iriene aria tukianira nawe na komando wa polisi Hassan Abdi Hassan augite iria riri ni ugwati kiri antu na ni basie bukanie nareo. Ningependa watu hapa wote wachunge watoto yao wakati maji kila mali mbona hesha mingi na kila mali wachunge watoto na wajichunge kwa hii maji wafadhi. Dennis Mugendi, Weru TV, Iriene, mucini wa Maua, kaunti ya Meru. Uwe Dennis, ono tukinya muthei wa nteto cio the mugucokeria nkatho na tuguthwatanite na unito wa teno ngoro studio kemo bango yo arwa siasa.